thir tu le ngai thatu te chibai le vekule voin hi zu ni som pahnih sang ni som ni pali ani a All India Weather Summary and Forecast Bulletin IMD ina weather forecast anti chua hi kan thlir ho lenga anti chua hun hi zu ni som pahnih sang ni som ni pali zam dariat le minute som ni ani helai hi kan en le photanga weather systems and forecasts and warnings tia hian Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal le Sikkim ate Northeast Pumpui ani berchu Northeast Pumpuya voina tanga ni sari chungin ruwa tampa ngai deuh hlekin mun tam taka sur turarin ani a khopui ri le trek te po thok thei ani a tin thli po hi darkar khata kem som thuma tanga somli inkar vela thothei turarin ani bok ani Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura te chuan ni som pali atanga ni som paruk zuna hian mun chen khata ruwa tam tham deuh hlek sur turarin ani bok ani anhuai lama kanen thlanga heat wave warning a hian ninga chunga tan chuan notice lam chu alang lova chu wang chuan kholum hreom tak chu omlo tura rin ani anhuai lama kan en thlenga weather forecast for next 7 days a hian table 1 a anron da le a kha kan en le don ani hei hi table 1 chu ania 7 days rainfall forecast a hian palina hian Mizoram, Tripura, Manipur, Nagaland te chuan ni som pahnih tanga ni som pariat chung hian mun tam taka rampum dap chuak thei khop hialin ruwa sur turarin ani tin Assam le Meghalaya po chu tiang thoin ni som pahnih tanga ni som pariat chung hi chuan mun tam taka rampum dap chuak thei hial khopin ruwa sur turarin ani boka chu tiang bokin Sikima po ani tho ani ole thlir tu le ngai thatu te update thar om chuan karon tar lang zel don nia